ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 27 mu nyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biboneka mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turareba rero ibijyanye n'imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba mu bice bitandukanye yaba muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu, akomeje kugenda habera imirwano ikomeye mu buryo budasanzwe. Hari ibitero bikomeye by'indege za Sukhoi 25 FARDC yagabye ku birindiro za M23. Biraza kuba bigaragara ko ibikomeje kugenda biba ari ikibazo gikomeye. Turaza ro kubabwira ibiri kugenda bitangazwa kuri ingingo mu gihe kandi turi buze kugaruka ku gisubizo cya Perezida Paul Kagame yaha abanyaburayi bakomeje kwifuza ko Goma iyo aza kuba ari we, bikaba rero ari ibikomeje kugenda biba, kaba rero ari ibiri kugenda biba. Turabwira kandi ko General Alain Guillaume Bunyoni nawe kuri ubu amagara yakomeje kugenda ageramirwa. Turaza ro kureba ibiri gutangazwa kuri aya magara yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Turaza kandi kubabwira imirwano ikomeye ikomeje kubera ikivuye iri guza abazarendo ndetse n'abasirikare ba leta ndetse n'umutwe wa M23 mu buryo budasanzwe, aho bitangazwa ndetse bikanavugwa ko ibintu bitameze neza mu gihe kandi imirwano ikomeye ikomeje kubera muri Kibati kugeza kuri uyu mugoroba. Abaduha amakuru baratubwira ko urugamba kugeza n'ubu rugikomeje. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera mu bindi bice Imwenga, abaturage bari guhungira mu mashyamba, bikaba rero biri kuba bibi cyane mu gihe kandi turi buze kubabwira ibiri kubera Kasika, Mwenga Centre ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiri kugaragara nyuma y'ibyatangajwe na Patrick Muyaya agaragaza uko ikibazo gihagaze, agaragaza ibiri kuba ndetse n'uko ibintu bihagaze. Byose rero ni ibikomeje kugenda mu gihe abaturage benshi bagaragaza ko bababajwe bikomeye n'ibikomeje kugenda bigaragara bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turabwira ko kandi Muyaya yisi intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo akantu gato ku gihugu. Ibi rero bamwe bakaba rero bakomeje kugenda babona ko ari ukwiyoroshya cyangwa se ari ugushaka koroshya ibibazo mu buryo budakwiye. Turaza rero nabyo kubireba turebe ibiri gutangazwa kuri uyu mugabo ndetse nawe n'ibyo ubwe yitangarije. Ni mu gihe kandi turi buze no kubabwira ibiri kugenda bigarukaho cyane birebana n'imyiteguro ikomeye, aho bitangazwa ndetse bikanavugwa ko kuri ubu FARDC ndetse na M23 bose bakomeje imyiteguro bijyanye n'ibikoresho bikomeye bakomeje kugenda bazana mu bice bitandukanye. Buri ruhande rukaba ruvuga ko rushinja urundi ko ari rwo rutangiza imirwano. Ibyo benshi baheraho bakagaragaza ko ariyo ntandaro y'imirwano ikomeye ikomeje gutuma abaturage benshi bagira ibyago bikomeye. Ni mu gihe kandi muri teritwari ya Masisi havugwa inkuru y'abaturage bakomeje kugenda bahitanwa n'imirwano ikomeye ikomeje kuba. Bamwe rero bagasaba ko hagira igikorwa kugira ngo ubuzima bwongere bugaruke ku murongo. Turababwira rero ibikubera muri Sud Kivu, Ikasika, Kirongutwe, ahitwa Tubimbi n'ahandi hatandukanye. Turaza kandi kureba ibiri kubera Ikasopo muri Masisi n'Ikibati. Turababwira kandi ibiri kubera Irubereki aho ku muhanda Kiboa Kasheberi. Kuri ubu ngubu ibintu bitoroshye, turebe uko ubu bintu bikomeje kugenda bimera. Turaza kandi no kubabwira mu buryo bw'irambuye ibiri kugenda bigaragara bijyanye n'impinduka mu mikorere ndetse n'imirwanire ya buri ruhande. Ibi rero byose n'ibimenyetso bifatika bigaragaza uburyo ki intambara iri kugenda ikomera mu buryo budasanzwe. Ni mu nyemerero amakuru yacu tuyahere ku byatangajwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho yagaragaje byinshi ko biri kubera muri Kongo ndetse agaragaza n'igisubizo mu mbonize nk'impuguke mu bijyanye n'umutekano ndetse na politike.
nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko iyaza kuba ari we ugenzura umujyi wa Goma ukomeje kwifuzwa n'ibihugu byiganjemo ibyo ku mugabane w'Uburayi yabyemerera gukoresha uriya mujyi icyo bifuzaho, ariko bibanje kwerekana ko bizakemura ibibazo byatumye abawugenzura bawigarurira. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu munsi wa kane ku igenekerezo rya 27 Munyonyo 2025 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri Village Urugwiro kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka 2025. Umujyi wa Goma uragenzurwa n'inyeshyamba za M23 zawigaruriye zibanje kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu bihugu birangajwe imbere n'Ubufaransa ndetse n'Ububiligi bikomeje gushyira igitutu kuri AFC ngo ifungure ikibuga cy'indege kiri muri uyu mujyi kugira ngo cyifashishwe mu bikorwa by'ubutabazi. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko bitumvikana uko bimwe mu bihugu bikomeye byagize uruhare mu bibazo bibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse bikaba bikomeje guherekeza ikibazo, ibyo bihindukira bikibirirwa bisakuza ndetse bikagaragaza ko ari byo bishengurwa no kuba abantu baratesetse, ibyo yise uburyarya bukomeye ndetse n'indimi ebyiri. Yakomeje agira ati mujya mwumva abantu bavuga ngo indangagaciro, urabona indangagaciro zacu, ibyo ni amahomvu. Ufite ubushobozi bwa buri kimwe, bwa politiki, bw'amafaranga, hanyuma buri munsi uririrwa uvuga indangagaciro n'ibindi, yemwe uranashaka kwigisha abandi uko bagomba kubaho, kubaha indangagaciro, kandi ari wowe ndangagaciro y'imibabaro. Perezida Paul Kagame yavuze ko niba hari uwifuza ko Goma yayikoresha mu migenzo ya gipfumu cyangwa se ibindi ntacyo bitwaye, ariko ko bikwiye bagomba kubanza gukemura ikibazo cyatumye ifatwa. Yagize ati Goma kugeza ubu ntabwo iri gukora, ariko iri mu maboko y'abantu runaka. Genda uvugane nabo, ariko iyo nza kuba ndibo ukaza ari nge ugenzura Goma hanyuma ukambwira uti ndashaka kwifashisha Goma, navuga nti ntacyo, ariko hari amabwiriza. Goma ni kimwe mu bigize ibibazo mfitanye na guverinoma, kandi ubu iri mu maboko yanjye, ntabwo ndi buyiguhe kugeza unyeretse uko uri bukemure iki kibazo cyanjye. Akaba rero ari ibyo yatangaje agaragaza uko ibintu byagenda. Perezida Paul Kagame yavuze ko AFC imaze igihe yitanga, bityo gupfa gutanga uriya mujyi byaba bivuze ko ntacyo yarwaniraga. Yavuze ko uwe ubwe yabwiye kenshi abayobozi ba Kongo Kinshasa kugira ngo iki gihugu n'u Rwanda byombi bigire umutekano bisaba ko buri gihugu gihe ikindi amahoro, ariko ntibabyumve. Umukuru w'igihugu yashimangiye ko nta muntu n'umwe ushobora kwinginga ngo amugirire ikigongwe cyo kumuha amahoro cyangwa uburenganzira bwe. Ashimangira ko mu gihe hari ababyibye cyangwa se bizanga bikunze hagomba kuba kwirwanaho, nk'uko rero bigaragaza, akavuga ko ari byo bigomba guhita bikorwa mu maguru mashya. Akaba rero yagaragaje ibigomba kuba bizahita bibaho ndetse n'ibizahita bikorwa muri ako kanya, nk'uko rero bigaragaza, akavuga uko ibi bigomba kuba bizamera. Ni mu gihe rero kuri ubu ngubu bikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara, bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Byibuze rero umuntu umwe yapfuye, undi arakomereka bikabije mu mirwano ikomeye yahuje AFC n'inyeshyamba z'abazarendo zo mu mutwe wa CNDH. Iyi ni imirwano yabaye ku wa gatatu, n'uyu munsi yakomeje, ariko ku munsi w'ejo ku wa gatatu ku igenekerezo rya 26 Munyonyo 2025 ahitwa Kivuye muri groupement ya Bashari Mokoto muri teritwari ya Masisi ntibyagenze neza. Amakuru yaturukaga mu nzego z'ubuzima muri aka gace yavugaga ko ari umusore w'imyaka 20 wafashwe n'isasu mu ntambwe nke yuvuye ku kigo nderabuzima cyaho, aho yapfuye azize ibikomere. Umuntu wa kabiri ni umugore waho wakomerekejwe n'intwaro gakondo yatemwe n'inyeshyamba. Koko iyi nkuru itangazwa na Kivu Morning Post ikomeza ibivuga. Yajyanwe kuri icyo kigo nderabuzima ngo yitabweho n'abaganga byihuse nyuma yo koherezwa ku bitaro bikuru by'igitaraganya biri i Mweso
muri iyo mirwano ibintu byinshi by'agaciro by'abaturage byarasahuyewe. Bivugwa ko n'itumanaho ryose ryari ryaciwe muri ako gace rigaruka nyuma y'amasaha make. Ituze ry'agateganyo ryagarutse muri icyo gihe cyagenzurwaga na AFC, ariko igikorwa kikaba gikomeje kugenda kiba cyo kurwanya Wazalendo. Mu byumweru bike bishize bivugwa ko igitero cy'inyeshyamba muri icyo gice cyahitanye abantu benshi, abandi barakomereka bikabije nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, mu gihe kandi amakuru hari kuri bagaragaza uburyo abantu bakomeje kugenda bahunga bava mu byabo. Byose rero bikomeje kugenda bigaragaza uburyo ki ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye abatari bake, ndetse n'ibikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Muri aya makuru reka tubabwire ko umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya Katembwe yatangaje ko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ari akantu gato cyane ku gihugu. Umutekano mu burasirazuba bwa Kongo umaze imyaka myinshi warashegeshwe n'intambara z'urudaca, cyane cyane z'imitwe yitwaje intwaro ibarirwa mu magana. Iki ni ikibazo cyafashe indi ntera mu kwezi kwa 11 2021 ubwo abarwanyi b'umutwe M23 bafataga intwaro bikaba rero byaravuzwe ko Kisekedi yanze kubahiriza amasezerano bagiranye ari mu kwifatanya mu kugarura amahoro ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 2025. Patrick Muyaya yavuze ku birebana n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyababaje abatari bake ndetse bamwe bakabifata nko kuba yishongoye, aho yavuze ko igihugu cyose kirimo ntambara kandi ko kitari mu ntambara, ko ari igice gito irimo. Yagize ati iyo bigeze ku mahoro sinshaka koroshya ikibazo turi guhura nacyo kubera ko twese kitatugiraho ingaruka, ariko se ni ijanisha ringana iki kuri kilometero kare miliyoni 2,345,410. Gilles Elengete wahoze ari umugenzuzi mukuru w'imari mu kwezi kwa 2022 nawe yatangaje ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo nta ngaruka zikomeye yagize ku gihugu kubera ko ibera kure ya Kinshasa ku birometero birenga 2,000. Yabivuze mu gihe intambara yari ikomeje gufata indi ntera muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo za leta ziri gutsindwa abura uko imirwano iba, akaba ari iby'ingenzi bijyanye n'ibikomeje kugenda biba. Ni mu gihe kandi uyu munsi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Bamwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baduhaye amakuru agaragaza uko ibintu bikomeje kuzamba ndetse n'uko ubwoba bukomeje kugenda bumera. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko rero babigaragaza kandi bagenda babivuga. Kugeza ubu rero kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku igenekerezo rya 27 Munyonyo, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje imirwano ikaze n'abarwanyi M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibitero byagabwe mu bice bya Kasika, Kirongwitwe, Tabimbi. Amakuru ari guturuka muri ibyo bice aragaragaza uburyo abaturage bamerewe nabi bitewe n'imirwano ikomeye ikomeje kugenda ibera muri izi zone. AFC yatangaje ko igitero teguwe, ariko FARDC ibasubiza inyuma yo gukoresha imbaraga zikomeye, harimo n'indege za gisirikare. Ahagana ku isaha 3 za mu gitondo, indege ya gisirikare mu bwoko bwa Sukhoi 25 yakoze ibitero byo kuba yarasa ku birindiro bya M23 biri Ikibati muri Warikare no muri Kasopo muri Masisi, ahari mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bavuga ko umwotsi mwinshi wabonetse ku birindiro bizaba ba M23 Ikibati, nubwo Biran y'abapfuye n'ibyangirite itaramenyekana, nk'uko umutekano ukomeje kugenda wangirika hatarabasha kuba hagerayo abatangaza amakuru. Muri Kibati hazwi nka Rubereki Wazalendo batangiye ibitero bikomeye bifite ubukana bukomeye bakoresheje imbunda ziremereye ndetse n'into, nk'uko rero babigaragaza. Bikaba rero abaturage baravuga ko ibi byari bijyanye n'uko Abazalendo bageragezaga gufata Kibati, ariko ingabo zishamikiye kuri AFC zikomeza
kwihagararaho. Intambara yakajije umurego mu bice bya Mwenga ni muri Sud Kivu, aho Kirungutwe yafashwe na AFC ku igenekerezo rya 25 Munyonyo 2025. Ku igenekerezo rya 25 Munyonyo 2025 Kirungutwe yaguye mu maboko ya AFC nyuma y'imirwano yamaze iminsi FARDC irimo kugenda ikora ibidasanzwe nyuma yo kwinjira ikasika na Mwenga centre mu gihe ingabo z'u Burundi nazo zibutse ibikorwa zigaruka inyuma. Ku igenekerezo rya 24 imiryango irenga ibihumbi myinshi yavuye mu byaro by'ahitwa Malanga, Cisheshero, kwitwa Baruzi, Butongo ijya mu mashyamba mu misozi ihunga amasaso. Umuyobozi wa societe civile ya muri Mwenga witwa Lungera Etebo yagize ati abaturage barara hanze mu mashyamba, nta biryo, nta buvuzi, nta mutekano, imirwano iri kwica ubuzima bw'ibikorwa bya bose. Imugero ku wa gatatu ku igenekerezo rya 26 amagambo ya Patrick Muyaya rero nayo yateje impaka zikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Bamwe rero bagaragaza ko ibikomeje kugenda biba ari ibiri guteza ibyago bikomeye rubanda nyamwinshi mu gihe leta ibyirengagiza. Imugero mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ahitwa Wayene muri komine Burengera muri Butembo, umusaza ubarirwa mu myaka 30 yapfuye ubwo igiti cyamugwagaho ari mu murima, bikavuga ko bishobora kuba bizagizwemo uruhare n'abazarendo. Ibi rero ni bimwe mu byo bamwe bagarutse uyu munsi. Turababwira ko kandi nubwo hari amasezerano ya Doha yarasinywe hagati ya FARDC ndetse na leta, nta na kimwe kuri ubu bavuga ko cyatangiye gushyirwa mu bikorwa, kuko kurenga Mwenga maze ukagira Twangiza impungenge nini zirahari nuko AFC ikomeje kugenda ishaka kwigarura ibice bitandukanye. Aho rero ababogamiye ku ruhande rwa Kinshasa bo baravuga ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane nyuma yuko mu gitondo ndetse no ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ibikorwa byose by'ubuzima busanzwe bisa naho rero biri kugenda bihungabana, waba mu bice bya Mwenga, Hakamituga, Mwenga centre, Kasika. Rero benshi bavuga ko bikomeje kugenda biba bibangamiye bikomeye ibijyanye no kwishyura ukizana kw'abaturage. Aho mu mujyi witwa Kamituga makuru aturuka muri aka gace aravuga ko ibikorwa byose bikomeje kugenda bihagarara. Inyeshyamba za Wazalendo zikomeje kugaragara mu nkengero zaha, bikaba rero ari bigaragaza ko isaha yari yose ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane, bikaza kudogera mu gace ka Kasika gaherereye mu ntera y'ibirometero 30 uvuye Mwenga centre. Amakuru yemeza ko ku mugoroba w'uyu munsi ingabo za FARDC zagerageje kuba zarasa ku birindiro bya Wazalendo, ariko biza kurangira n'ubundi bitagenze neza. Ibyo benshi bavuga ko byose biri kugenda bikorwa n'ibiri kugenda biba birahungabanya bikomeye umutekano, birasubiza inyuma urugendo rukomeye benshi bari biteze ko ruzarangiza ibibazo rw'ibiganiro, kuko biri kugenda biteshwa agaciro mu buryo bwari bwo bwose. Uko rero benshi bakomeje kugenda babivuga ndetse bakagenda banabigaragaza, bakavuga ko ari ibintu bibangamye bidakwiye kuba byaba ndetse bigomba guhita bihagarara, ariko kugeza ubu nta gisubizo kiraboneka kirambye cyakemura ibibazo ndetse cyarangiza amakimbirane yose ari. Ariko abaturage muri rusange bo barakomeza kugenda babara ijoro n'amanywa, bakagaragaza uburyo ki babangamiwe bikomeye n'ibiri kugenda biba ndetse n'ibindi bigenda bigaragara. AFC rero ikaba rero yo kuri ubivuga ko ari ifite ijambo rya nyuma ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma, bimaze iminsi bigenda bigarukaho cyane mu binyamakuru bikomeye. Nk'uko rero bigaragara, AFC ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryatangaje ko ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma rishingiye ku bushake bwayo, ritari ku mabwiriza ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se undi uwo ari we wese. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'uyu mutwe Laurence Kanyuka, yavuze ko nta mpamvu yihutirwa y'umutekano cyangwa ubutabazi ihari ishobora gusaba ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa mu buryo bwihuse cyangwa se ku ngufu. Kanyuka yagize ati ikibuga cy'indege kizafungurwa ari uko tubitegetse
kuko nta mpamvu yihutirwa yo kugifungura ku ngufu. Ubu ibice dufite bigenzurwa na AFC bifite umusaruro uhagije w'ibiribwa ku buryo twanagaburira Kinshasa ifite inzara. Aya ni amagambo akomeje kongera ubushyamirane hagati ya leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa AFC umaze imyaka irenga 4 uri mu mirwano ikomeye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Rero bikaba bibaye mu gihe ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru bukomeje guhangana n'ingaruka z'intambara zirimo guhagarara kw'ibikorwa remezo birimo ikibuga cy'indege cya Goma. Ifungurwa y'ikibuga cy'indege rya Goma ryitezweho kugira uruhare mu gutanga ubufasha no koroshya imikoranire n'akarere. Ibintu byose bikomeje kuba ingorabahizi kubera umutekano muke. Kugeza ubu Kinshasa ntiragira igitangaza kuri ibi byatangajwe na M23. Mu mpuguke mu by'umutekano zikomeje kuvuga ko ikibazo cy'ifungurwa y'ikibuga cy'indege gishobora gukomeza kuba kimwe mu bigize impaka ndende hagati y'impande zombi, ndetse bamwe ntibatinya kuvuga ko bishobora gukurura n'ibindi bibazo bikomeye. Reka dusoreze ngaha tubashimire cyane, ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Uwo dukurikiye bwa mbere Fyonda Sabore, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.